I evo ga, stigla je najbolja igrica na svijetu. Da vidimo što sadrži taj paket. Da nešto sjebem. Da vidimo sadrži li samo igru ili ima još nečega. Lijepa kutija. Pogledajte ovo, pogledaj ovo. Ima nešto unutra tu. Nema. Ajmo sad vidjeti što ima tu. Tu ima još jednu foliju, nema. Nema. Dobro. Opa! Biće da je ovo igra. Bravo Nikola, legenda. Kako si to pogodio? Svaka čast. Svaka čast! Ovo šta je? To je... Bla. Tu mi kažu da sam legenda što sam to kupio. Ajmo to sa strane staviti. Šta je ovo? Witcher soundtrack. I popis pjesama iza. Bome, ovo nije običajno da se sve dobije uz jednu igru. Svaka čast. Svaka čast. To ćemo poslušati kasnije. Šta je ovo? Mapa nekakva. Pa kaže. Kako je dobra kvaliteta mapa. Kume. Dobro, pa sam naopak okrenio, baš je to dobro. Gledaj ovo. Gledaj ti ovo. Pogledajte, ovo izgleda kao stara mapa. Baš su se potrudili. Odlično. Ajmo to sa strane. Šta je ovo? Sličice nekakve. Ova ide na čelo, a ova na lijevi guz. Dobro. Šta je ovo? Kao neke pričice. Da. Dobro. I ovo je isto neka knjižica, a to su uputstva za igru. Obično kad dobijete igru bude ovako. Evo ga, kaže evo ga legenda, platio si 600 kuna, evo ti igra i knjižica jedna, jeftina kutija. A pogledajte ovo, kutija je kvalitetnija nego od ovih drugih igara što imam za PlayStation 4. Sve sam to dobio. Sve! I ovu kutiju. Jebem ti! Pogledaj ti šta je to. I ovo. Ko vam to još da? Kad ste vidjeli na nekoj igri da ste dobili sve ovo? Nikad! Ko ni ja. To je to. Hajde idemo sad upalit, malo joj zaigrat. I ne spavat cijelu noć, nakon neprospavane cijele noći. Bok!